Smolková, colega Miranda. Obrigada, presidente. Veño do país dos mil ríos, onde a nosa poeta nacional Rosalía de Castro cantaba no seu poema máis famoso aos ríos e ás fontes. E igual que noutros lugares de Europa, a agua foi mercantilizada e privatizada nos últimos anos. Grandes infraestruturas hidrográficas que non eran necesarias foran construídas cando a cidadanía paga un prezo alto por consumir agua e mesmo a auga de barragens non boa para o consumo. Neste contexto de crise é necesario ir a un novo modelo da cultura da agua, mudar de paradigma, apostar pela sustentabilidade. A auga non é un simples factor produtivo, é un direito, un factor ecosocial, un ben público, é vida para a vida. As dúas chaves da nova cultura da auga pasan por, primeiro, conservar e proteger a cualidade das augas, preservar a funcionalidade dos ríos, das ribeiras, dos humedais e garantir recursos hídricos de cualidade. Segundo, a eficiencia, pasar a un modelo de gestão eficiente. Vielen Dank, Frau Kollegin Miranda. Es folgt Frau. Obrigado, colega Sinclair. Thank you, Mr. President. I welcome. Obrigado, Presidente. Bom, colho de bom grado o diálogo internacional da conferência desta semana em Marselha. É importante que todos os participantes dos Estados-membros